Maya Hello, mic test. Hello, mic test. Maya pahabak po kay katamungan kapatad kang Kristo. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan da Reverendo Padre John Anthony Tordera, pamilya ng Cisardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Ambet at Deng Pangan, Enrique David, pamilya ng Rolly at Eder Nicdao, pamilya de Ramas, pamilya ng Marina Chodoro, para king kebaita ng Merla Mangalos, para king especial a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D., Ani Razon, Mary Manet Pineda, pamilya Basilio at Del Rosario, Raquel Cruz, Maria Mariel Lacap, Teresita Manansala, Gloria Sangkap, Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Michael at Nida Urquico, pamilya ng Nenet Valdecantos, Marites Maristela, Maureen Panggito, Mirna Uliege, para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Greg Vega, Reverendo Padre Lindon Valenton, Reverendo Padre Rafael Dixie Paras, Belia Pasyon, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Kiambao, Dick Ong, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Attorney Roleto Arce, Charlie Arevalo, pamilya ng Eduardo at Shirley Samonte, Antonio Simbol, Gina Cabuso, Jomer Reyes, Carmelita Tiglao, Maria Edna Castillo, Ana Benitez, Ricky Michael, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Roy Magtuloy, Angela Magtuloy, Marilu Magtuloy, Shirney Thelen Lopez, Elizabeth Gozo, Jocelyn Pasyon, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, John Louis Panggito, Liserio Panggito, John Michael Panggito, Alice Alexis Joan Alessandro Florentino, Alex Florentino, Paulo at Tara de la Cruz, pamilya ng Helen Punzalan, Loy Christopher Ernesto Lingat, Aldrin Miranda, Librada Agustin, pamilya Kilantang, Alexander Pamintuan, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatad pamong Meyang Ubie, Dinorma, Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Janet Tulio, Erlinda Manansala,
Corazon Gloriani, Joseph Roland Carreon, Bartolome Lim, Teresita Castro, Delia Romano Benitez Michael, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Eunice Sarmiento, Amando at Estela Layag, Pepito Layug, Dong Macapagal, Rosana Ferreras, Leogarda Bundalian, Wilson at Miko Reyes, Fernandita Francisco, Amando, Kelly at Ray Guevara, Perfecto Espiritu, at din sa Blancaludoking Purgatorio o detangalanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasaning balang metong kaya katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Anding meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya kaantimurin. Kakaluguran king mit mong kapakumbaban, ganakantalangin at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo king kinuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, papakit mo karing alagad mo, ring kay kang gamat, ban maging gamat mo kaming mantabe, king kay kang balayan at miyangat karela. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, papakit mula karing alagad mo, ring kay kang bitis, bantok yanda ka, karing taong mapagal na at siralog. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, papakit me ing sugatan mong katalendikingan, banan tabayanan milaring sablang danupan king lugod. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king mihe alang angga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan karing taong mayap apilubluban. Pupuriyan da ka, parangalan da ka, sasamban da ka, paligayan da ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, ari ning banwa, Diyos sipang mayupaya, Ginoo anak kabugtong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning iba, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makalukluk wana ning iba, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Hesu Kristo, kagom ning banal na Espiritu, king ligaya ning Diyos ipa. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, daring mabye, ninong maniwala king ing anak mo sinubliyang mebye, nung eya mabye busal me, ngene. Emo pain tulot king ing kamatayan ning pamikasala, lupiga na kami, uling timawa na kami kapamalataning kayang daya. Katman mo kami, king kayang biye, ban maglapo iting makapaligid kay kami. Kapamalatan ding dapat ning mitmong pakalulong pamamatawan, at king ganakangalang sukad, pasiknangan mo kay kami, ing biye iti king Eukaristiya. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat ding apostol. Nga ng Pedro karing tao, ing Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, at ing Diyos ting kekatang pipimpunan, yaing pepaligaya king talasuyo ng Iyesus. Dapot ikayo ing peparakapkeya, at kaybat sikwilye king harapan ng Pilato. Bistaman burineng ipabulos Pilato. Banalya at mayap. Dapot sikwilye. At melawis yung inawad kang Pilato, antimong dapat ng mayap kaya kayo, ing pangabulos na ning metong amekamate tao. Samantalang ing panibatanan ning biye, ing pepapateyo. Makanyan man, pepasubyaning miening Diyos, at inggil kaniti, ikamiring babye patutu. Ngeni kapatad, balo ko, king ikayo at ing kaya kayong mamuntukan,
Eyo tune balu ing sablang depatanyo kang Jesus. Makanya ng biryan, metupad ng Diyos, itang pepawula ng makapauna. Inyang king kapamilatan daring sablang propeta, sinabi na king ingkeyang Kristo, dumalan niyang kasakitan. Inyangeni, sumisi kayo at magbalik loob king Diyos. Ban luminis kayo at mipatawaran la rin kekong kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Lunusan mo kay sana, O Ginoo. Ulitan tayo po. Lunusan mo kay sana, O Ginoo. Pakibatan mo po sana, O Diyos ang makatuliran, ning kaya kadaharalong ko, king kaligaligan, liligtas mo ko. Lunusan mo ko, at pakibatan, ing dalangin ko. Lunusan mo kay sana, O Ginoo. Ganakan nyo, king makapagmulala, ing dapat ning Ginoo, karing tapat keya. Pakirandaman ako ning Ginoo, potang keya, mamaus ko. Lunusan mo kay sana, O Ginoo. Ding dakal karela pukutang, ninoying makaibye, kanuanan kaya katamo. Lunusan mo kaya sana, O Ginoo, ing lalong maragulatula, pagkalub mo king puso. Lunusan mo kay sana, O Ginoo. Payapa akong magkera, at agad-agad mipatudtud ko. Uling ika mong bukod, O Ginoo, ing makaibye, kapanatagan king lub ko. Lunusan mo kay sana, O Ginoo. Pamamasang iba't king ngumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong anak, susulat ko iti kayo, ban kayo may kasada. Dapot, nung ating may kasala kayo, atin tamong talapamilatan kingib pa. Ing talapamilatan, ya Jesu Kristo. Ing talapamilatan, ay mga biran. Uling Jesu Kristo, Yesu Kristo mismo yaing menatbus karing kasalanan tamo at aliwa mo karing kasalanan tamo nune patina karing kasalanan ding sablang tao. Balo tamo king akikilala tayong Diyos nung tutuparantala ringkeyang kautusan. Ing sasabing baluke dapat enalapamin tuan ding kayang utos, iti malaramya, at alayo kaya ing katutuan. Dapat ing tutupad ka ring amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ning mayap abalita. Ginong Jesus, gawan mong malino, ring amano kaya kami. Palablaban mo, king lugod ding puso mi, potang pakisabyan mo kami.
Ingino manatiliya kay kayo, at kaya ka antimorin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Ding aduang alagad, belitara, ing milyari king dalan papunta Emmaus. At nung makananure nga kilala ing Ginoo, inyang pemirasone ing dinape. Kabang babalitara iti kabudabudi Jesus mismo, at siya busalda. Nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Dapat may nga takutan la at may ngilabot uling balara, multuya ing akakit da. Inya nga ng Jesus karela, bakit magugulo kayo at mika kuno? Lawan nyo la rin kakong gamat at bitis at kilalanan nyo ko king ako at alang aliwa. Salatan nyo ko bayong akit. Alayang laman at butuling multo dapot atin ko antimo ingakakit yo. At pangasabi na niti pepakit na lakarela ring gamat na at bitis. Ela pamurin, maniwala, uli na ning maraguldang tula at pangasdan. Inyakitang nakarela. Atin kayong nano mga pangangkete? Dininan ding kapirasong ning nangayasan, kinwane iti at pengan kingakakit da. Kay ba't nanita nga nakarela, ingamanwan ko kanitang kayabeyo kuyapin iti. Kailangan ning matupad ding sablang misulat tungkol kanako king batas ng Moises, karing libro daring propeta at karing dalit. Kanita biklat na lapamisip, barong aintindihan ding kasulatan at sinabi na, karela, anti kaniting makasulat. Kailangan yang dumalan kasakitan ng Kristo at subli yang miye king katlungal do at king lagyuna ing pamanisi at kapatawaran ding kasalanan sukat mi panaral karing sablang bansa. Magmula keti Jerusalem, ikayo ring testigo kareting sablang bagay. Pakamalan kong pininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sablat. Payapayabak po Metong amalinong amanong milalarawan po, ameging reaksyon daring alagad na ning ginuking mipas sa kay Ebanghelyo, tamong ening Domingo. Yapin po ingamanong speechless. Speechless. One thing to describe the disciples' reaction when they saw the risen Lord, that He is alive, they were all speechless. Ilangan may nga pamulalalangan, may nga biglalangan. Inyang pepakit ya, ing Ginoo karela, king tutu may kapagsalita la. Alila. Anti lang may pipi. May ngasdan langan, may sorpresa langan, naging speechless langan. Ingkutang, bakit? Bakit po naning sangkan? May nakit labang maglalage? Inyapin rugo, ikwarang ang may pipe? Ing pakibat, ali, uwa, may sorpresa la. Uwa, may nga biglala. May ngasdan la. Why? Because they did not expect that the risen Lord is on their midst. Ne po? At yung Ginoo. At yung busal da pepakit yakarela. Nganapin po, ning mipas sa Ebanghelyo, ela pamurin makapaniwala king maraguldang tula at pangasdan. Nga ning Ebanghelyong milalarawan. Ela makapaniwala na at yung maestrura. Alaya pong kayaliwa iti kareting amanong makatuki. Ikang tao, halimbawa, emulubusisipan, king emo piyadyan, at ing taong kekang hangaan. O idolwan, ing idol mo, at king kekang harapan. Ding haliwa kay katamo, magiging speechless la. Mabulagala, ela makapagsalita. O kaya naman, nung halimbawang tiran may ing jackpot king loto, mangasdan ka, mga bigla ka. Pupwedeng malambat mo na yung pangadi, o panalangin kay nga pong Ginoo na sana may kaanak na kayo ning asawa mo. Aba, kinalugdan ng Diyos ang dasal mo, ang panalangin mo. Bigla-bigla, aki nagliya,
ing misis mo. May pamulala ka, maging speechless ka, surprise, maiiyak ka sa tuwa. Same reactions from the disciples of Jesus in today's gospel. On this third Sunday of Easter, when Jesus appeared to them, maging speechless langan. Bakit? Kasi po, ing pamikatago na ita era asahan, di nga lagad na. Ne po? Da asahan Kasi kukwento da mo, reting alagad ameni batan Emmaus. Kabudabud at subusal da. They were still incredulous for joy and were amazed. Dahil sa pagkabigla nila, dahil sa tuwa nila, hindi sila nakapagsalita. Ela may kapagsalita, ulining pangas dandat pangabigla, mabyeya, ing maestrura. Christ is indeed risen. May nga pamulalalangan, may ngasdan langan. Nano pong payabot na niti, king balang metong kay katamo, naning pawaga na mensahe na, ning mi pasagi ebanghelyo ngayong Domingo, simpliya mo po, paganaka, king balang metong kay katamo, eya po mapupupos ing biye king kamatayan, paganaka po ating kaligtasan. Mapupupos ing biye o mayayari ing sablaking kasakitan, panekeng iting sasabyan, siguradong ating kanawan. King Biyernes Santo, mapupupos ing biye, iti mibabayo ya at matutupad ya king pamanyubling mebye. Hindi natatapos ang buhay sa kamatayan, paalala lang, may kaligtasan. Balikan tala mo po, ring pamamasa tamo, manibati niyang sinubliyang mebye ing Gino, first Sunday of Easter, sinubliyang mebye ing Ginong Jesus. Nung apansinan nyo, balang papakit siya Jesus, karingalagad na iya mismo, lalapit ne ing sarili na karela. Ing Ginoo mismo yung lalapit, karing kayang disipulo, papakit niya, busal da, libutad da, ang Diyos mismo, inilalapit niya ang presensya niya, ang sarili niya sa kanila. In today's gospel, Jesus suddenly stood in the midst of His disciples and He greeted them, ing kabayapan manatili kay kayo. Parati tayong daramdaman, iti karing may ngalabasan na pamamasa tamo Peace be with you, nga naning Ginoo karela. But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Multuya, maglalageya, kimpa maglalawera, ring alagad na. Jesus, dapat ot pinugeno ning Ginoo. King pamalak tamo, king isip tamo, o ba't pinugeno ning Ginoo ring alagad na, king amanong, ing kapayapan manatili yake kayo. Peace be with you, nga nakarela. Why? Because His disciples were hopeless. They felt weary and very down. Tatakot le, makasalikot la. Ne po, magalin langan na la. Mabiyayang papakit karela. Jesus, malino yaking kay katamong pamamasa. Jesus mismo, lalapit ne, ing sarili na, iya mismo, karela. King malagwang pamangamano, pakilala ya. Kabud pakilala, nung apansinan nyo po king kay katamong pamamasa, patagkilya. Patalan niya pa. Ale? So Jesus is not a ghost. He is alive in body and spirit. At nepoking kalagoy nga manong sinabi na ning Ginoo, karing kayang disipulo, kaya katamong ebanghelyo ngayong Domingo, nga na, o ba't trugo magugulukong makanyan? O trugo mikakuno kayo? O tatakot kayo? Why do questions arise in your hearts? Nga na ning Ginoo, look at my hands and my feet. I am not a ghost. Nga naning Ginoo karela. Iti po pawagana mo, na ing Ginoo niyang pepakit siya karing alagad na king kaurasan na ita, king pamikatago na ita, na iya mabyeya, at tsuya, busal da, nalalakwan. In other words, these words of Jesus talks about faith. Faith that is believing and trusting. Baliyo po, aminan tamot ali. Ne po, itamo reting alagad na ning Ginoo kay nga Ebanghelyo. Alata mong kayaliwa, karing disipulo na ning Ginoong Jesus, king mi pasage Ebanghelyo. Neng kahit daratang mo rin talaga kay katamo, tao-tamo Itang tatakot tamo, mi gaganaka tamo, mi kakuno tamo, magalinlangan tamo. We doubt if the Lord is really there for us. Sometimes we question Him. Susumbatan tayo. O Ginoo,
Balo mo naman rugong malambat na kayong may babat kaniting pandemya, at bala mo pakramdaman ing pangadimi. O ba't ginoon, o ba't hanggang ngayon ni rugo? Ala pang malino, ala pang masala, kareting bakuna, nano talagang makaligtas kay kami? O ginoo, ka pa ba makukulingling kay kami? Para-pareho kay rugo pangadi. O ginoo, saupan mo na kay man rugo, sakloluan mo na kay man rugo, mamamagkasakit na kami, malambat na king coronavirus. Baliyo po king totoo, kung minsan tayong lahat ay nagmimistulang mga asin, salt. Tayong lahat ay nagmimistulang mga asin, lalong-lalo na kapag humihina, tumatamlay ang pananampalataya natin, ang pananalig natin. Kaso, kaya liwata mo king asin, itamo asin tamong ala ng lasa pa. Lalong-lalo na po tang mimina, kasalpantayanan tamo kaya. Bigla kaya mo po nga gana ka, ingamano ng apong ngambu, San Pablo, wari, atin niyang sikat ayamano, San Pablo, nga ng may ngamano, for when I am weak, it is then that I am strong. Nga na, nung kapilan ko may na, karin ko panamdaman, na masikan ko, nga ng apong ambu, nga ng San Pablo, makanyanta sana, nung kapilan panamdaman tamong bala mo, ala ng pag-asa po, alata ng parasan po, sana lakwas lalalam, kalawat tamo kaya, kasalpantayanan tamo kaya, king kasumangid na po, ring galigaligan tamo king biye, lalong-lalo nang ening lolobo pa po, darakal la, ring mituturan, kaniting coronavirus. Let us all persevere and continue to have faith in Him. Na po? Our gospel for this Sunday is telling us that we are never alone. The risen Christ, our risen Lord, is always by our side. Lalong-lalo na, kareting mga sakit, mga bayat, kapag subukan, kasakitan na kay katamong harapan, lalong-lalo na, most especially, this crisis that affects us, that disturbs us, all of us. Sinubling may biyang ginu at tsuya, banso pa nakatamo, ban pasik na nga nakatamo, ban lakwas ng palalaman, kasalpantayanan tamo. Paganaka po, at tsu gino, mabiyeya gino, kayantabe taya apong gino, manalig tamo, apong gino. Talagad kawan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banuat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Maria ang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebie, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman kete, banmukum ka ring mabie ampon menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kaya be, ning Ginong Yesus, busal tamong ngeni, manalangin tamo kaya, para king kay katamong komunidad ating mabilog abalayan ning Santa Iglesia. Karing balang panalangin, ngayongan pong makibat, Ginu ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Ulitan niya po. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pagkaluban mo ang sala, retang makibalo kaya ka. Gustan mong makiramdam la kang Apostol Pedro, at king kang iglesia, kabang patutula king pamanyubli mong mebye, inya nga ming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Ginoo, patawaran mo ring mabibye king pamikasala. Gustan mong makiramdam la king Apostol mong Juan, at king kang iglesia, samantalang tutururo ring kang kautusan, inya nga aming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin me. Ginoo, pagdala mong tetagan detang masisira lub, gustan mong makiramdam la ka ring alagad ning Emmaus,
at kingkekang iglesia, kabang sa salitara, nung makananura kang akatabno, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Ginoo, manatili ka busalmi, kang balayan. Bustan mong makiramdam ke king makasulat king Biblia, dikil ke ka, at bustan mong amuna na kami ning ke kang amano, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Ginoo, manatili kang kayabering sa kamalan at ipanalangin mi. Pakiramdam ming kaya kang iglesia, kabang panalangin nala, inya ang aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, dari Reverendo Padre John Anthony Tordera, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Ambet at Deng Pangan, Enrique David, pamilya dari Rolly at Heather Nicdaw, ding pamilya de Ramas, ating pamilya ng Marina Chodoro. Para king anibersaryo ning kaibaita ng Merla Mangalus. Para mo naman king espesyal intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D., Annie Razon, Mary Manette Pineda, pamilya Basilio at Del Rosario, Raquel Cruz, Maria Mariel Lacap, Teresita Manansala, Gloria Sangkap, Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Michael at Nida Urquico, pamilya ng Nenet Valdecantos, Marites Maristela, Maureen Panggito, at Mirna Uliege. Para mo naman king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Greg Vega, Reverendo Padre Lindon Valenton, Reverendo Padre Dixie Paras, Delia Pasyon, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Kiambao, Dick Ong, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Attorney Roleto Arce, Charlie Arevalo, pamilya ng Eduardo at Shirley Samonte, Antonio Simbul, Gina Cabuso, Jomer Reyes, Carmelita Tiglao, Maria Edna Castillo, Ana Benitez, Ricky Michael, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Roy Magtuloy, Angela Magtuloy, Marilu Magtuloy, Shirley Talen Lopez, Jocelyn Pasyon, Vilma Abragan, Julian Faye Tolentino, John Louis Panggito, Liserio Panggito, John Michael Panggito, Di Alice, Alexis, Joan at Alessandro Florentino, Alex Florentino, Paulo at Tara de la Cruz, pamilya ng Helen Punzalan, Deloy, Christopher at Ernesto Lingat, Aldrin Miranda, Librada Agustin, pamilya Quilantang, Alexander Pamintuan, at ding sablang kapatadtang masakit. At para mo naman kingalananggang kapainawan daring pakamalan tamong mayango nabye, lalong-lalo na di Reverendo Padre Ermelito Elmer Simbulan, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Janet Tulio, Erlinda Manansala, Corazon Gloriani, Joseph Roland Carrion, Bartolome Lim, Teresita Castro, Delia Romano Benitez Michael, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Eunice Sarmiento, Amando at Estela Layag, Pepito Layug, Dong Macapagal, Rosana Ferreras, Leogarda Bundalian, Wilson at Miko Reyes, Fernandita Francisco, Di Amando, Kelly at Ray Guevara, Perfecto Espiritu, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganag kapakarela, at makanyan mo naman, para king kanwanan at kaligtasan ng balang metong kekatamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na, ring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus,
Para muna man king kapayapanda, ring kaladwada ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring ke katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ng ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ngini po adwan tamang sariritang kapaglasan. King kasalbantayanan at kapanaligan, manalangin kami keka, O Ginoo. Bustan mo sanang sumulong kami king biyemo at lugod. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Ki ikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang tanggapan mo reting regalong ibat, king kay kan iglesia. Ing maragul at tulang pigkalob mo kay kami, miras sana, king kayang kaganapan ka rin banwa. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na no King Ginoo. pasalamatan daying Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginume. Pupuriyan da ka king lubos maragulatula kaniting panahon, ning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskual miya. Yapamuri ning kay kaming pari, ing kay kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. Kristo ing biktima a enamate kapilanman, ing kordero amisan metena. Mabibiyeya manggaman king alananga, ing tula ning pamanyubling mebye,
babayo ning mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin manwa, daralit din kay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang bamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanalo, ibay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nariring ayin king espiritu mo, panbarake kami maliari lang katawan, at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepa salamat yakeka. Pira sune at binyene karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at kananye. Itiin ka na kong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyining kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanide. Iti ing kalis ning kanagong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Panketa may patawaran na ring kasalanan dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban mikanap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i-Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang bari.
Ganakan mula naman ding anak mong Reverendo Padre Hermelito Simbulan at Norma ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangsubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bebay naon at manenayang subling miye, ading sablang meyangu na biye. Tanggaban mo sana king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, o kaya kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king ngalan angka. Ngene po, ante mong anak ng inampun, ning kay katamong malugod at mabiyeng gino, maus tamong inikeya karingamanong tiro na kay katamo. Ipamihatsupan bisamban yung lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan yung loob mo, ketiking yato aking banwa, mi pamintuan yung loob mo, ing kakanami, King Aldo, ibye mo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ting salami ke eka, anting pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa ulking tukso, nunay kabusking maro. Ikabas mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasopan ng kang bakalulo, parati king may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nanilawan mo yung kasalpantayan aning kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo,
manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng sabla. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Ibiemu ke kami ing kapayapan. Ibiemu ke kami ing kapayapan. Ibiemu ing kapayapan. Ibiemu ke kami ing kapayapan. Ibiemu ing kapayapan. Niyo, ingge katamong malukod at mabiyeng Ginu Yesu Kristo, iyeng kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaws king dulang ning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingay kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa, idala mo kaya sana king ligaya ning pamanyubling mebye. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklod tapo para king oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakala kasakitan kay kami at may kamatena, karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat may kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo la, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalan. Bendisyonan ming sablang pamagkapilit me, ban mapupus na iting pandemya king bansa mo. Ipanalangin mi ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling daring sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapaynawan, netang may yango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit me para king metong at metong, may kabiyos kaming nalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Ingginong manatili yake kayo, At kaya ka antimo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Kristo aw sa nakatamong patutu king pangaatyo na busal tamo anting kay katamong sinubling mebyeng Gino. Ulinita, mibiyebye tamong anting bayo ng balayan ning Diyos, mitmong kapasalamat, kasalpantayanan, kapanaligan at lugod at antimurin mi papamatawan. Banketa ayatad tamo iting kanwanan king yato, at bendisyonan ako nga ning Diyos amayupayang tuto. Ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo.
Salamat king Diyos, maya payabak po.